Dengue ngongo. Dengue natsani nyen singin gen chene chongwa thang. Deyang tukdang mo iso gyabne go kyab duyo. Tukdang gi rik zowni ni Aedes Aegypti thang Aedes albopictus yin. Natsati neda ni chamrim dan dashing cawa barwa go nawa bagbe thola marthi chawa hajang thang cheba yin. Neda dida tyongab kiki ibuprofen yangna aspirin yebe me rik chögü me. Gyunchen ni menje dida gi ta työnse chemandu tongsi. Terden kerang chedu nyedam gi mengang shidu dengue. Natsati goktabsu tukdang gi so gyabale yotab chego. Tukdang teri gi zo ngaru dang chidu nima nukar so gyagi. Tukdang tenam konga minsan ne meter gay nang sudu chodu chegi yojing gyunden zishing da shingten gyabgi sajan na khungla yibne dugi yobatang. Kangbe nangdu nyeti woda chayu gi gyab chukang sola yibne dugi yo. Rangi songkyopche nangi godang gi khungla chakda am gigi chawa karbatang nangi godang gi khung nam tambor gyabgo. Nyese takordu nyegur tsenden pugo. Kegi budu loze yangna torshu yang peje tongcho. Kangbe chila lega chegab usu dang kwe tung puyo do tung che kyo na rangi songkyop che tubatang. Larab chung na kyun che kanto karcha jen kyo na leg. Kegi sukbyo dengdu tukdang gome yang chucho. Ngansu kangbe nye korgi koryu zangda legbo yongche kimze dang tsoba nyamrub nang na nuba chewar tuntub. Koryu zangma nyarcho ni. Tangbo, kangbe nye kordu tukdang getsar chese kiju meba soba. Niba, peju mebe mode kolunam meba soba. Sumba, Kini nam tukde kini dulen cheken male pardu ka tambor gyabne nyarwa kesi tungen tenda metse kini nam sawo du becho. Shiba chu kilse sheldam tongbe rigda nyo shinda meba sowa am ka bubne shaba. Ngaba gyundene medo lugnyo dan semjen ki tonyo nangi chunam yangse jeba. Chukba kangdo ki chuyur nam zangma sowa. Dumba, zishing tapse zame ola chema shaba. Geba, gelzing nangdu tukdangi konga midong weche lorin ze luba. Guba, chunzyo nam ka tambo gyamne zangma nyarwa. Juba, gyundene nye khorgi zanam tuba. Ngansu dengue kyabdel gokchir nuba nyambung chedo.